AARUM. Menteri Rang Bak Jong Kari India Narendra Modi ula ong ba ula kendit bat Sngewsih Shibun hadian melayok khubor Halor ka jingyap basngo sangsot jong Presiden Kari Iran Dr. Syed Ibrahim Raisi. Aga khubor ka ba ula bu aga rensan social media Modi ula ong ka jingno senyang jong banang penklain syuk ya ka jingedai jong Kari India bat Iran kalong ka ban yaisa ken mau syerta. Menteri Kambari Kari India Dr. Jaishankar ula penpau ia ka jing Sngewsih ketang jong Halor ka Jingkhlad no jong Presiden Kari Iran Dr. Ibrahim Raisi bat Menteri Kambari Hussein Amir Abdullahan haka khubor Sngewlem jong Dr. Jaishankar ula ong ba ula kendit ting banyo Sngeu bagi khubor Halor kene ka jingja Menteri ula ong ru ba Kari India ka yang hasenda jong kipat Kari Iran haka ne ka po ba Sngewsih ke helikopter ke belakit ya boro arngut ginongelam ke lahir kendau jubor nen ke sengi por siteng sengi hadien balatut kan san hapdeng ka jingdum lo ke bejor ha ke pang sitei jong kenikeri ka jela Meghalaya ke dei na ki jela ki